Moje ime je Davor Čajić i dvostruki sam Guinnessov rekorder u sklekovima na jednoj ruci. Ali to nije sve. Uprkos mom invaliditetu, takmičio sam se sa redovnim sportistima i pobeđivao. Kako? Zato što sam imao jasan plan i zato što nisam lutao. Upravo zato napravio sam svoj e-book Moje tajne sklekova. Kako doći od 100 i plus sklekova. S tim što sam uradio 2400 sklekova bez odmora. 3 sistema sa kojim ćete moći da uradite preko 100 i više sklekova. Bilo to pripreme za vojsku ili policiju ili za neki vlastiti rekord. Ovdje nije stvar samo o skleku. Ovdje je stvar o životu, o disciplini i kako sam ja koji sam radio na građevini, spremao fakultet i još pored mnogo nekih obaveza uspeo da oborim Guinnessov rekord. Koje su to tajne disanja koje sam pisao? Šta je to san i kada je najbolje vreme da legnemo čak u bilo koje doba i kada se ujutro probuditi kako bi mi bili odmorni i sposobni za dan? Nisam samo to sve pisao, napisao sam i o ishrani jer znam koliko je ona korisna, pogotovo u ovo vreme. Baš zato sam se odlučio da napišem ovaj e-book i da ima sve sisteme. Cena ovog booka je 1199 dinara. Ja vam garantujem da ćete uz njega uspeti da vratite i disciplinu, a i povećate sklekove. Inače, vraćam novac.